بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوبا كتابكنا دكتور مصطفى نمجد أنتو بريسي سينا ورقاقاريد جده قصص الصالحين جده مقايسات مقاسي سينا ورقاقاريد إسا كيس جرجتشا إن شاء الله تعالى سينا ورقاقاري سمال فكاتا في أكم جرا وجيدا أرقودينا وردوفين كيسا نفانها تأوجنا إن شاء الله تعالى دوبا واني أغرتي إني نوجل قبين gocha caalimticha guddaa beekamaa warra mazhabaa Abuu Haniifaa ka jedhamu. Abuu Haniifaa tuyyuu nama tokko warra zanaadiqaadhaatiin wal falame, warra santu zabana san hedduudha, warri jireenya rabbii inkaaran, warri rabbiin hin jiru jedhan, warra sani warri sun. Duuba nama santu itti dhufee Abuu Haniifaadhaan waan jedheen, جاء الزنادق إلى إمام أبي حنيفة وقال يا إمام هل رأيت ربك؟ قال الإمام سبحان ربي لا تدركه الأبصار. قال الزنادق فهل سمعته؟ هل حسسته؟ هل شممته؟ هل لمسته؟ فقال الإمام سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكنا جد دوب إمام أبو حنيفة عليه رحمة الله نمتج ربين هنجر جدني ورّا أغرتي زنادقا كجرين ربي تنفلمني ربين هنجر ورّا جدو ورّا كس أمانوتو اتلو في دوب إمام تجكنا وان جدين غافين إساك درا هل رأيت ربك؟ ربي كان كي أغرتي جرتا جد إيقافة إمام أبو حنيفة دا. ربي كان كي كإتأمن تكنا ربي أغرتي كا سبحانه وتعالى قبرو جرتو كنا إجان أغرتي جرتا جد إيقافة دوبة. إمام أبو حنيفة وان جدين رحمه الله سبحان ربي لا تدركه الأبصار. قل كل ليسون ربيك يا قل كل ليسا ربيك يا بر إجيت تنقب دو جدين إجينا ما أرجون دندت جدين الدنيا كنا قبت دوبا وان جدين زنادقان فهل سمعته سقلي ربيك يتيد أجيت تجرتا صوتي ربيك يتيد أجيت تجرتا جدي قافته إمام أبو حنيفة كان جدي قافته قاموا miiraa shananiin rabbii kan kee hubattee jirta. Qaamowwan miiraa shanan isa saniin rabbii kan kee hubattee jirta. Ka akka harkaa, ka akka funyaanii, ka akka arrabaa, ka silaa ittiin dhandhaman, ka waa ittiin beekan, gosoowwan waa ittiin beekan san waan saniin rabbii kan kee agartee ka hubattee jirta jedhee gaafate. Akkuma san rabbii kan kee urgeeffattee jirta, rabbii kan kee tuuyxee jirta jedhee gaafate. إمام أبو حنيفة وان جدين سبحان ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربي سبحانه وتعالى وان تقوت الليم فكاتو أكا وان تقوت الليم ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء أكنا جدين دوبا وهو السميع البصير. wanni tokkolleen ka agartee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka banii aadamitti qiyaasanii akka makluuqatitti qiyaasanii ka ilaalanii mitiya. Sagaleen hin dhagahamu. طيب ليس كمثله شيء جدee duba deebii kenneef. طيب نوب ربي سبحانه وتعالى وان تقوت الليهم فكاتو
وهو السميع البصير ربين أغرتي كا أرغاد اللي أغهاد اللي جدين دوبا أغهاد اللي أرغاد اللي جدين ربي دوبا بفكنان دي بسيف إيغسي وان جدين نمتيش زنادقادا إن لم تكن رأيته ولا أحسسته ولا شممته ولا لمسته فكيف ثبت أنه موجود يو أغرتي كإسا كان أرجين تاتي يو إسا كان دقهين تاتي ربي كان سبحانه وتعالى يو إسا كان أرجين يو إسا كان دقهي يو إسا كان تكين أكمين جرين ربي كيتي سبتشيفتي جرين دو أكمين ربي نجرى جتة جرين إسا سبتشيفتي جرين دو أكمت ربي نجرى جتة جرين ربي كيتي سبتشيفتي يو دبين أكنتات أكي جرين دوبا غافي ديسف ربي نجرى جتة أكمين أمنتي يو دبين كاكستاتو تاتي يو دبين akka ati jettu kana kataatu taate garamiin rabbii kan kee hin jira amantee jala deemtee jedheen duuba garamiin rabbiin ni jira jettee jala deemtee jedhee duuba isaa kana gaafate duuba ajaa'iba akkana jedheen duuba imaamu abuu haniifaan nama agartanii kaa dandeettii guddaa qabu rabbiin isarraa haa jaalatuuti nama beekumsa gahaa qabu kanaafuu waa barachuun nama barbaachisa yaa obboleewwan keenna yeroo ammaa keessatti jecha yoo beekumsa hin qabaanne namni waan wayiin ofirraa deebisuun hin qabu beekumsa gahaa deebiseef duuba beekumsa gahaa waan jedheen laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir dubbii kana eega himee fi booda imaamu abuu haniifaa waan jedheen gaafii gaafin deebise gaafin deebisu jechuun akkami ati hoo mee aqlii kan keetirraa naa odeessi jedheen duuba aqlii keetirraa naa odeessi jedheen mee agartee aqlii kan kee kana harkaan qabdee jirtaa harkaan qabdee aqlii kan kee kana harkaan qabdee jirtaa jedhee gaafate mee yoo dhagaamiin agartee lama agarsiisaa yoo dhagaame tokko agarsiisaa jazaakumullahu khayran dhagahamutti hin jiru أيه طيب أمن أجهمان سيا دوبوان جنة إمام أبو حنيفة عليه رحمة الله namtichi zanaadiqaa itti dhufee isaan morome waan jedheen rabbiin kan kee ni jira jiruu rabbii kan keetii akkamitti amante jechuu irratti isa gaafatee hal ra'ayta rabbaka rabbii kan kee agartee jirtaa jedhee isa gaafate
Abu Haniifaan waan jedheen rabbii kiyya bar ijji arguun dandeettu jedheen. Sila rabbii kan kee tuuyxee jirtaa jedhee gaafate. Rabbiin agartee harkaan tuqanii laalu kanarraa gaafate. Kanarraallee gaafannaan rabbii kiyya bar agartee tuquun hin dandahamuu jedheen. Akkuma san duuba sagalee isaa dhageettee jirtaa jedhee gaafate. Hin dhageenne jedheen agartee rabbii kiyya dhagahuun hin dandahamuu jedhee deebiseef. Achirratti namtichi mee rabbiin kan kee ni jiraa maaliin amantee jala deemta jedheen duuba. Achumaa imaamu Abu Haniifaan gaafiidhaan deebise. Waan jedheen mee ati hoo aqlii kan kee harkaan tuuyxee jirtaa jedhee gaafate. Lakkin tuuyne jedheen. Dhageettee jirtaa jedhee gaafate. Lakkin dhageenne jedheen. Dubbima inni gaafate san gaafate Abu Haniifaan itti achi deebise. Gurraan dhageettee jirtaa lakkin dhageenne. Ati aqlii ni qabda moo hin qabdu? Ni qaba. Aqliin kan kee kun ni jiraa jedhee gaafate duuba. Aqliin kan kee ni jiraa jedhee gaafate. Ni jiraa jedheen. Akkuma sani jedheen rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala. Rabbiilleen akkuma sani akkuma aqlii kan keetu atuu ijaan arguu hin dandeenye, gurraan dhagahuu hin dandeenye, harkaan tuquu hin dandeenye ka ofii immoo jireenya isiidhaa amantu akkuma sani jedheen rabbiilleen subhaanahu wa ta'ala harkaan tuquun hin dandahamu, ijaan arguun hin dandahamu, immootuu ni jiraan isaa beekamaadha. Ragooti hedduu jirare ka samii uume ka dachii uume rahmaani subhaanahu wa ta'ala. Akkana jedhee duuba deebiseef. Akkasitti agartee namtichi zanaadiqaadhaa ka qara silaa isaan falamu irraa dhaabbate jechu. Warri gaggaariin yoo namni daliila qur'aanaa fi hadiisa irraa beekee saniin namatti dhufe saniin deebisaniif, yoo inni immootu hadiisa fi qur'aana irraa waan beekin karaan ittiin deebisaniif aqlimaan deebisa. Warra daliila aqliitiin namatti dhufu daliiluma aqliitiin deebisaniif duuba. Akkasitti daliiluma aqliitiin isaa deebise jechaadha imaamu Abu Haniifaan alayhi rahmatullah. Akkasumatti isaa deebise duuba. Duuba akkuma san nama tokko jira Abu Yaziid al-Bastaamii isaan jedhan duuba. Namni kun nama beekamaadha. Osoo rafutti jiru manaaba arge. Manaaban duuba waan isaan jedhan deemiti kanniisaa dhaqii bakka warri kaafirtootaa itti wal gahe charchii isaanii dhaqii ummata nabii rabbiiti irratti kijiban kadiin rabbii irratti kijiban kijiba irraa deebisii akkana jedhaniin manaaba keessatti akkana arge duuba. اذهب إلى الدير لتدافع عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نبيي كيترا ديبس جلانين اگرتي ديميتي غرا كنيسا دادكي yeroo dammaqe ka'eetii gama kanniisaa deeme charchii taabota agartee bakka itti kaafirri wal gahu kana mana agartee amantii kiristaanaa kana dhaqe. Wayita achi dhaqe achitti ummata walitti qabamee taa'u nama hedduu kana arge duuba. Wayita nama hedduu kana arge waan jedheen namtichi agartee ka qeeysin isaanii ka isaanitti waa himu kun itti dhufeeti laalee arge. Wayitima arge inni suyyuudarraa agartee asirraa asara wayii qaba, faana suyyuudaa qaba. Ummanni nu gorsi jedhaniin qeeysicha kanaan waan jedhe sahaabaa nabi Muhammadu isin keessa jira, nama nabi Muhammaditti amanetu isin keessa jira, haga isa of keessaa baaftanitti isin hin gorsu jedheen. Achumaa inni didee jennaan eenyuun nu keessa jira akkami beeyte jennaan sahaabaa nabi Muhammad li'anna ashaaba Muhammadin siimaahum fi wujuuhihim min athari sujuudi jedhe. Sahaabaa nabi Muhammad mallattoon agartee ka isaanii adda irraa agartee ka mallattoo qabanii jedhe,
kallacharraa mallattoo qabanii jedhe ka suyyuudaa kan itti baana yeroo kana agartee ka Abu Yaziid achi keessa jira isa itti baanaa argee jennaan achii ka'ee keessaa bahe wayta inni ka'ee deemsaaf dhaabbatu namtichi baabaa jedhaniin ka agartee nama gorsu ka warra agartee charchiidha waan jedheen duuba inni saa'iluka as'ilatan in ajabta anhaa aamannaa bidiinika ani gaafidhan si gaafadha gaafii an si gaafadhe yoo naa deebifte nu hin cufti diinii kan keetitti ni amannaa jedheen duuba ajaa'iba duuba aamannaa bidiinika jedheen duuba diinii keetitti nu cufti ni amannaa akkana jedhe duuba yeroo kana agartee ka rabbiin isarraa haa jaalatuuti Abu Yaziid gaafii keessan dhiyeeffadhaa jedheen duuba achumaa gaafii dhiyeeffatan gaafii dhiyeessan keessatti namtichi agartee ka charchiidhaa guddichi qeeysichi guddaan baabaa jedhanii waan jedheen as-su'aalu al-awwal man al-waahidu alladhii laa thaanii lahu eenyu inni tokkochi agartee ka laman ta'in wanni tokko ka laman taane maali jedhee gaafate gaafii duraati gaafii lammataa waan jedheen mal isnaani alladhaani laa thaalisa lahumaa maali wanni lama agartee ka sadin taane jedhee gaafate wanni lama ka sadin taane maali jedhee gaafate su'aalu الثالث ما الثلاثة التي لا رابع لها مالي وني سدي أغرتي كأفرنتاني جدي غافته غافين أكنو مان ديمته وني أفر كشننتاني شنك جهنتاني جهك تربنتاني تربك سديتنتاني مالي جدي غافته دوبا غافي أكنا أبو يزيد غافته نمتج أجائب دوبا wanni sagal ka kudhan hin taane kudhan ka kudha tokko hin taane maali jedhee gaafate duuba gaafii akkanaa dhiyeesseef wanni agartee kudhanii lama ka kudha sadi hin taane maali wanni kudhanii sadi ka kudhanii afur hin taane maali bifa kanaan gaafate duuba gaafii kana maraa jawaaba kenneef rabbi isarraa haa jaalatuuti Abu Yaziid gaafii kana maraa jawaaba kenneef gaafiin duraa waan jettu amma alwaahidu alladhii laa thaanii lahu fahuwa Allah azza wa jalla wanni tokko ka laman taane maali jedhanii gaafannaan sun Allaha jedheen rabbii subhaanahu wa ta'aalaa rabbiin tokkochaa laman ta'u yoomillee akkana jedhee deebiseef wanni lama ka sadin taane maali jedhanii gaafatan ijaabatu su'aali الثاني وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار sun halkanii fi guyyaadha jedheen wanni lama ka sadin taane maali jedhanii gaafatan wanni lama ka sadin taane waan jedheen halkanii fi guyyaadha akkuma rabbi illeen dubbate waja'alna al-layla wan-nahaara aayatayn jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala halkanii fi guyyaa kana muujizaa goonee jirra jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala muujizaa lameen waan namni irraa gorfamu halkanii fi guyyaadha jedhee wanni lama ka sadin taane kana wanni sadi ka afurin taane hoo maali jedhanii gaafatan wa amma الثلاثة التي لا رابع لها فهي أسئلة نبي الله موسى عليه السلام للخضر غافي نبينا موسى نبينا خضر غافت سنيجد غافي سديه سدين مالي نبينا موسى يرو اگرتے کا نبينا خضری ولین دیمن غافی سدی غافته غافین سدینو نبينا خضر نے جوابف مالف دونی بحر کیس دیمتو قصان کیس دھیرتو کا قرآن کیس دبتم تیدون کیس نبیتنی
maaliif agartee warra nu yaabbisee doonii tola nutti ooleetiniin jedhe doonii isaanii cabsita jedheen. akkuma san maaliif agartee ka ilmoo daa'ima bakka cubbuudhaan gahin kadar ajjeese maaliif ajjeefte jedheen. akkuma san duuba mana agartee ijoollee yatiima irraa diiggame kadar ijaare maaliif ijaarte jedheen. osoo mindaa irraa nuu fuute jedheen. qissaan keessi dheeraadha. duuba waan sadiin kana gaafate wanni sadeenuu kadar jawaaba eegasanii himee fi duratti agartee kaa hin himnee fi gaafiin sadeen sun kaa ganaa of duuba deebitee afur hin taatu. deebisaan agartee Abu Yaziidii kana ture. gaafii sadi gaafate. gaafiin sadeen nabiyyanaa Muusan nabiyyanaa Khadar gaafate sun amma ganaa deebitee afur hin taatu. dabran isaan martuu warra biyyeeti. طيب akkana jedheen duuba. إجابة سؤال الرابع وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي الكتب السماوية الأربعة الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. واني أفرك شننتان مال جنان قرآن ربي سمي بوسيا سني كامي. زبوري ربي نبينا داودي كن، توراتي ربي نبينا موسى كن، إنجيلي ربي نبينا عيسى كن، إنجيلي ربي نبينا عيسى كن، قرآن ربي نبينا محمد كن. شفت نوسى من رابعا كنافو أغرتيكا كتابا منزلا كسم الرابعا أفرانساني جرين دوب. واني شنك جهنتان مالي جراني قافة. وأما الخامسة التي لا سادس لها فهي صلوات الخمس. واني أغرتيكا شنت جهنتان مالي جنان صلاة شن الرب سبحانه وتعالى أمة نبي محمد الرت دركما قده. صلاة شن ربين أمة نبي محمد الرت دركما قده. غنا جهنتاتو صلاة واجبة هقسم كلاس صلاة مشاني صلاة شن الربين سبحانه وتعالى نبينا محمد الرت بوسسني كأمة نبي محمد الرت ربين دركما قده سني صلاة هلكني قويا كيستي صلاة واجبة شني مكلاس إلى قيام الساعة تجيرم ننجرو مرتين إسي دبري جرا. واني شنك جهنتاني كان جرين دوبا. واني جهك تربنتاني هو مالي يجراني قافة. واني جهك تربنتاني وان جدين سنلي أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ربي سبحانه وتعالى سمي تربني في دجي تربني اللي قيا جهة كيست أمي. أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. أكم ربي جل سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى سمي تربني في دجي تربني اللي لكي قيا جهة كيست أمي جيسي الرابه ربي سبحانه وتعالى. غنا أغرتي كاوني أممي دبري أغرتي تربان تهوري غنا دوبا ديبئي ربي سمي تنديجي دچي تنديجي إسي إجاري قويا تربان قد دوبا دبري مرتين إسي لا إجارمت دبرت. واني أغرتي جهك تربان تاني مالي جنان أما ربين haga keessatti uumee dabarseeti jechu akkana jedhe duuba. wamaa massanaa min luguub jechaa kana agartee rabbiin maaliif dubbate jedhee gaafate achumatti namtichi agartee warra kanniisaadha sinii galee waan jedheen duuba لأن اليهود زعموا أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع فقال وما مسنا من لغوب. أمة يهودتو يغرت ربي سمي في دجي أومي لكي قويا جها كيستي إيغا سني ددبي هربا فتقاف قويا تربا فارجت ربي دبي سندد دادف لكن تددمني تأبويتو أغري سني راهرم بافا نوجتشا آياتك ندبتيا وما مسنا واننتقو جتشا كان ربي سبحانه وتعالى سنرى دبته وانتوين جتشا كان ربي سنرى دبته تأمن إسام بانا من لقوب جتشون أي من تأب جتشو تأمن تقول لن ننتقويا
إجابة السؤال السابع أما السابعة التي لا ثامن لها فهي أن الله خلق 7 سماوات قال تعالى ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا سورة النوح كيستكم ربي دبت واني تربك أغرتي سديت انتاني مالي جنان سمي ترب ربي سبحانه وتعالى والقبة جلان أومي سمي ترب ربي والقبة جلان أومي أوممت أمت دبرت مرتين سيدا سمين تربة دجي اللين تربة خلاص أما بودا أغرتي غنا أغرتي سديت انتاتو واني أغرتي تربة كسديت انتاني مالي جنان كنا جديد بسيب دوبا أبو يزيد رحمه الله أكما سواني سديك كسقل انتاني مالي جراني قافة وان جدين دوبا فهم حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 أكما ربي دبتي سبحانه وتعالى واني سديت أغرتي كسقل انتاني مالي جنان باتو سري رحمن orma malaa'ikaadha ka agartee kaasiree rahmaanii baatan guyyaa qiyaamaa keessatti baatanii dhaabbatan ka rabbiilleen qur'aana keessatti ibsee isaan saniyya malaa'ikaa 8tu baata wayaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma'idhin 8 je rabbiin subhaanahu wa ta'ala guyyaa san keessatti isaan 8tu baataa je rabbiin malaa'ikaa 8tu baataa je duuba agartee kaawwanni 8 ka sagalintaani maali jennaan malaa'ika arshii rahmaan baattuya dabaree jira duuba sanilleen murtiin isiidha rabbiin kalaama isaa dabarsee jira wanni 8 ka sagalintaan illeen kanaaya duuba waan jedhan wa amma attaasi'atu allatii laa aashira laha fahiya mucjizatu muusaa at-tis'a walaqad aataynaa muusaa 9 آيات بينات كما ربنا سبحانه وتعالى جل واني سقل كقرآن انتاني مالي جنان معجزة ربي نبينا موسى دافكن كأكا أولين إسا جويتأو كأكا هركي إسا أكا أدو تتئفودا كوني معجزة جنما معجزة أكنا سقل ربي نبينا موسى كن آية القرآن تي ربي اللبسي إسا دبرسين وهمن وإبسدوبا وسقليتي واني سقل كقرآن انتاني مالي جنان معجزة ربي نبينا موسى دافكنيا نبيته إسات الرت وانقج الترى تقويجو طيب إجابة سؤال 11 غافي أغرتيكا ديبسان غافي قرآني تقو وأما 11 التي لا 12 لها واني قرآني تقو كأغرتيكا قرآني لمن تاني مالي وأما 12 التي لا 13 لها فهي انفجار الحجر إلى 12 أين أكرج الدوبة بني إسرائيل كيسة ربين كساتنا أرقم سيسة مالي إسين وانجد دوبة أغرتيكا واني كداني توكوكا كداني لمن تاني مالي جنان وأما 12 التي لا 13 لها عفوا الران تعالين سيا إجابة سؤال 11 ديبسان أغرتيكا غافي قرآني تقفارا وأما 11 التي لا 12 لها فهم إخوة يوسف أكنجي واني أغرتيكا قرآني لما واني قرآني تكا عفوا واني قرآني تكا كقرآني لمن تاني مالي واني قرآني تكا كقرآني لمن تاني مالي واني قرآني تكا كقرآني لمن تاني سن أبولي النبينا يوسف فيها أبولي النبينا يوسف نما قرآني تك ربي قرآن كيستن وإبسي إسان سن أغرتيكا مرتين إساني دبر إسان اللين دبراني والربية تاني غنادي بأني نما قرآن لمن تان ساني جد إبسي دوب أبو يزيد أكنج وأما الأحد عشر التي لا 12 لها فهم إخوة يوسف جد أبوليا يوسف يجلسون أبوليا يوسف نما قرآني تكو أبوليا نبينا يوسف جتشو إجابة سؤال 12 ديبسان غافي قرآني لما فادا وأما 12 التي لا 13 لها فهي انفجار الحجر إلى 12 أين
deebisaan gaafii kudhanii lammaffaadhaa wan agartee wanni kudhanii lamaa ka kudhanii sadi hin taane maali jedhanii gaafatan. waan jedhe wanni kudhanii lamaa ka kudhanii sadi hin taane dhoohitii dhagaati. dhagaan banii Israa'el keessatti gaafa kaan zabana nabiyyanaa Muusaadhaa jechaadha bakka kudhanii lamaan agartee ka burqe jechaadha bishaan gadi dhiise. gosti banii Israa'ilii agartee ka kudhanii lamaan sun kunillee kanarraan dhuga kunillee kanarraan dhuga kunillee kanarraa dhuga dhagaan agartee ka bakka kudhanii lamaan madde jechu. infijaarul hajari ilaa 12 ayna jedhe dhagaan bishaan dhangalaasuudha bakka agartee kudhanii lamaan dhangalaasee dabree ganaa duyda duuban deebi'u murtiin sanillee sabate. deebisaan sanillee kana jedheen Abu Yaziid rabbuman waffaqe duuba. ijaabatu su'aali الثالث عشر وأما 13 التي لا 14 لها فهي إخوة يوسف وأبوه وأمه. wanni agartee ka kudhanii sadii ta kudhanii afurin taane hoo maali? obboleeyyan nabiyyanaa Yuusuf kudhanii lamaa fi abbaa fi haadha isaati ta gaafa Masri seenanii. nama agartee 11 irratti namni lamaa yoo dabalame abbaa haati yoo dabalamte kudhanii sadii. ikhwatu Yuusufa wa abuuhu wa ummuhu jedhe obboleeyyan Yuusufii fi abbaa isaatii fi ayyoo isaatii jedhe. warri kunniin agartee walitti nama kudhanii sadii. kudhanii sadeen kun dabranii ganaa kudhanii afran hin ta'an jechu. ijaabatu su'aali الرابع عشر deebisaan agartee ka gaafii kudhanii afraffaadha. الشيء الذي خلق الله وأنكره wanni rabbiin ufumaa uumee ufumaa agartee ka jibbe maali? wanni rabbi ufumaa uumee ufumaa jibbe maali nuu himi jedhaniin duuba. sawtul hamiir sagalee harreeti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa harree ufumaa uumee sawtii isiidha rabbiin jibbe. maal jedhe duuba rabbiin kenna? inna ankara al-aswaati la sawtul hamiir irra jibbamaan sagaleedhaa sagalee agartee harreetii jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. wanni rabbi ufumaa uumee ufumaa jibbe maali jennaan sagalee harreeti jedhee deebiseef duuba. ajaa'iba. ijaabatu su'aali الخامس عشر deebisaan gaafii kudhanii shanaffaadha. الشيء الذي خلق الله وعظمه وان ربين افما اومي افما قدس مالي افما اومي كاي ربي واني كوني قدار اجل سبحان الله افما اومي كاي افما واني كوني قدار اجل رحمن كينا مالي واني سنجنان كيد النساء مالا دبرتي دا هيلا دبرتين بابتو سياسة دبرتين نمت بابتو rabbiin guddaadha jedhee irraa dubbate. inna kayda kunna aziim malli keessan akkaan guddaadha jedhee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jama'aa dubartoota gaafa nabiyyanaa Yuusuf isaan akkasitti hiisisan ganna 7 guutuu malli sun mala dubartootaati duuba. dubartiin mala itti dhahee nabiyyanaa Yuusuf nabiyyicha rabbii qulqullicha ganna 7 guutuu mana hidhaa keessa teessise jechuudha. taayib nabiyya duuba agartee ka Abu Yaziid rabbi sarraa haa jaalatu gaafii kana maraa gaafannaan afaan irratti jawaabe duuba. eegasanii waan gaafatan ijaabatu su'aali السادس عشر الشيء الذي تنفس ولا روح فيه wanni tokko ka agartee ruuhiin qabne ka hafuura baafate maali jedhanii gaafatan. deebisaa kenne فهو الصبح bariidha jedheen barii. ربي سبحانه وتعالى مالجئ والصبح إذا تنفس أغرتي غنمني يرو حربا فتيج ربي سبحانه وتعالى أي أضاء جتشا معنى يرو إني إفجتشو أكما ربي أغرتي لفزي دبت دوبا رقا قلت. إجابة سؤال 17 غافين قراني أغرتي كاسدت تربفادا القبر الذي سار بصاحبه قبرين صاحب إسات ديمت إنو جدني غافة قبرين أغرتيكا نما إسي كيس جرفوتي ديمتني بكبرا جيسيتي قبري إنو تجدني غافة. عجيب. القبر الذي سار بصاحبه قبرين صاحب إسات ديم كمي وان جدين دوبا هوت يونسا قرطمي نبينا يونسي nabiyyanaa Yuunus gaafa bahra keessa osoo deeman doon irratti namni ulfaatee jennaan hixaa buusanii
doonii keessaa nama darban dooniin keessaa ixaan isatti bahee fuudhanii keessaa darban qurxummii isa liqimse. qurxummiin bahara keessa galti, bahara walakkatti isa darban. duuba qurxummiin sun achirraa fuute baharruu kophaa isaatitti qabrii jedhama. garaan qurxummii kenni keessa taa'u qabrii lammaffaati, macureen isii sadaffaa. dukkanarraa ta'e keessa taa'ee eega sanii agartee qurxummiin achirraa deemtanii bahara walakkarraa deemtanii daaritti baaftee isa haqqifte qabrit deemen jedhaniin duuba. namni qabriin isaan deemte eenyu jennaan akkatti deebise duuba. allahu akbar. ijaabatu su'aali الثامن عشر أما الشجرة المكونة من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات waan jedhanii gaafatan muyni agarteeka damee 12 irraa walitti qabamte. dameen 12 immootu dameen takkattiin ka baala agarteeka 30 of keessaa qabdu, baalli immootu tokkochi ka agarteeka firee 5 of keessaa qabu. maali jedhanii gaafatan? ajaa'iba! muka tokko ka damee 30 of keessaa qabu, damee 12 jechuun muka tokko ka damee 12 of keessaa qabu. muyni tokkochi asii ol bahe dameen isaarra jirtu isarratti magarte 12. dameen takkattiin immootu baala 30 ofirraa qabdi, baalli tokkochi immootu firee 5 ofirraa qaba. maali wanni akkasii nuu himi jedhaniin duuba. ajaa'ib! herreegallee qaceelatti beeka Abu Yaziid, rabbi isarraa haa jaalatu. waan jedheen duuba فهي السنة فيها 12 شهرا في كل شهر 30 يوما في كل يوم 5 صلوات. الله أكبر. أكنا جرى ديبس dameen 12 muyni agarteeka tokkochi ol dhaabatu gindiin suni waggaadhaa jedheen. dameen isarratti biqilte agarteeka 30 sun ji'a isaati jedheen. dameen waggaan tokko ji'a meeqa of keessaa qaba? ji'a 12 of keessaa qaba. damee sanirratti immootu طيب waan jedhe duuba fi kulli shahrin 30 yawman jedhe. dameen sun baala agartee 30 of keessaa qabaaya. baala 30 of keessaa qaba. jiini tokko guyyaa 30 of keessaa qaba. hayyee baalli tokkochi firee 5 of keessaa qabaa jedhe. fireen suni maali jennaan? guyyaan tokkochi salaata 5 of keessaa qabaa jedhe. akkatti jawaaba kenne Abu Yaziid. isinii galeensa hirreeyni kun xiqqoo isiini ulfaata. waan jedheen agartee ka muyni tokko kadamee 12 ofirraa qabu, kadameen isaa tokkochi baala 30 ofirraa qabu, ka baalli damee sanii tokkochi firee 5 ofirraa qabu nuu himi jedhaniin. waan jedheen muyni sun agartee ka amata dameen 12 isarratti biqilte sun ji'oota. guyyaan jiini agartee ka 12 mi'a 12tu waggaa tokko ta'a. akkuma san duuba dameen sanirratti baala 30 jira. kanaafuu baalli sun maali jennaan? guyyaa agartee ji'a tokko. jiini tokko meeqa of keessaa qaba? guyyaa 30 of keessaa qaba. hayyee baalli sun ammallee firee 5 of keessaa qabaa jedhe. guyyaa qaba jedheen akkasit deebiseef duuba. gaafin irraa dhumaa ijaabatu su'aali 19 wa ammaa mafaatiihul jannati fahuwa. wanni agartee ka bantuun qulfiin hulaa jannataa ittiin banatan maali jedhanii gaafatan. laa ilaaha illa allaahu muhammadun rasuulullah. akkana jedheen duuba. laa ilaaha illa allaahu jechuudha muhammad rasuula rabbiiti jechuudha. haqaan gabbaramaan rabbi malee hin jiru jechuudha. muhammad agartee ergamaa isaati jedhanii amanuudha jedhe. haala saniin warri kanniisaa keessa jiru guutuun islaamayan. awwala baallama seenanii fi mitiire yoo ati agartee gaafii nusi gaafannu nu deebifte guutuun kennanii islaamu hin jedhaniin. akkasitti warri charchii keessa jiru ka dirree iidaa akka dirree iidatti walitti qabamanii guyyaa agartee iida isaaniitti achi keessa walitti qabamanii achi taa'u jiran guyyaa akka kirismasaa kana guutuun isaanii islaamayan jechuu duuba. maaliif jennaan gaafii isaan gaafatan takkallee keessatti hin dogongorre.
دوبا قصة ورا صالحتوتا جراني في دني إسا كان نمغاري ورا صالحتوتا الرأي أكنا فكاتا إن شاء الله تعالى درسين كأنك وياه الرأ هقا ربين إن شاء الله تعالى درسي براتي ولتنو ديبي ستي نقها النوترا سنين جدا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم